Çarşema We Bi Xêr bînerên Çarpel Medya. Îro dîsa çarşeme û em dîsa bi bernameyekî nû, bi mêvanekî nû û bi rojevekî nû dîsa li vir bihevran e. Em ê 45 deqe bi hevra vî mijarî û bi mêvanê xwe re baxivin û qise bikin û gudarî jî bikin. Mijara min li ser Simko Axayê Şikakî ye, li ser jiyana wî, li ser şerrê wî, li ser têkoşîna wî, li ser şehadeta wî ye û ev ya jî dê ciwanekî ji heman bajarê, ji bajarê Urmiyê ku bajarê Simko Axayê Şikakî bixwe ye, dê mêvanê me be bi çavê ciwanekî em ê temaşe bikin ka Simko Axayê Şikakî kî ye, çi ye, ka ji me re çi dibêje. Mêvanê min hetem cîhangîrî ye, kek hetem tu bi xêr hatî, serçavara hatî û ji niha spas ji bo hatina te. Kek hetem min bi kurtî behsa te kir ku ciwanekî Kurd e, xelkê Urmiyê ye û welat parêzekî ye û her wiha kurê şehîdekî têkoşîna azadiya rizgarê Kurdistanê ye û niha li dervayê welate lê bihest û helwesta xwe Kurdistanî ye û dîsa wek doza Simko û bavê xwe û kalkê xwe ew jî dûî dozî da tê dikoşe û aniha mêvanê me tu bi xêr hatî sersera serçava hatî hatem cîhangîrî. Slav rês kek Mîrza, gelek spas ji bo mêvandariya we û ji bo çapemeniyê we. Eftixarekî mezin e ji bo min îro ez mêvanê ve me û dixwazim li serî de serî rêz û newaziş ji bo hemû şehîdên rêya rizgariya Kurdistanê û li serî hemûyan de İsmaîl Axa rêberê rizgarîxwazê gelê Kurd li vî wextî de bixwazim not salberî niha rêberekî mezinê wekî İsmaîl Axa Simko bi destên celadên Farisan hat şehîdkirin. û yek tiştek din jî ez renge bêjim şaştiyek bûye ez kurê şehîd nînim li rastî de. Bavê min hêjî pêşmerg ye û li jiyanê de maye. Lê ew kesên ku li rêya rizgariya Kurdistanê de şehîd dibin hemû bav û birav û kalkê me ne. Ez gelek spas dikim û ez li xidmeta we de me. Belê em dest pê bikin İsmaîl Axa Şikakî kengê li ku ji dayîk bûye û statiya wî di nav civaka herêmê de û nav eşîra de çi bûye? Kek Mîrza li serî de mirov dixwazim vê hîndê bêjim ku İsmaîl Axa kurê Mihmed Axa sala 1875 li gundê Çihirikê dikewe bakurê Rojava gola Urmiyê li diya xwe bûye. İsmaîl Axa kurê Mihmed Axa ye serokê oza Şikakan e. Li rastî de ew yekek li mezintirîn eşîrên Kurdan e ku dikewine bakurê Rojhilatê Kurdistanê û li gel merzê bakurê Kurdistanê hawmerz in. Li rastî de bo wê yekî mirov bêje ku mirov bihê li ser kesatiyekî mezinê wekî İsmaîl Axa qise bike, mirov dibe bihê li ser bizane ku Simko kê ye, li ku derê de mezin bûye, statûsa malbata wî. Li rastî de wî zemanê ku Simko tê de li dayîk dibe, dewleta Îranê li destê dewleta Îranê li destê ew yek bîra min çû ew yek nizanim bîra min çû wê zemanî de İsmaîl Axa kurê Mihmed Axa dibe li ew zehîfbûna dewleta merkeziya Îranê ku qaçar navê qaçara li bîra min çû qaçar li ser kar dibin û qaçar li her wextê de li gel dewleta Osmanî de li milmilaneya dibin. Bavê Simko Axa, bavê Simkoyê Şikak mifaqê li vê zehîfbûna dewleta qaçar dibîne. Li vê yekê bavê wî hemîşe û her tim kesek bûye ji bo bûna Kurdan li wê navçeyê de, ji bo hebûna Kurdan, ji bo pêşveçûna milletê Kurd li wê navçak û Kurtê de bûne kar kiriye. û piştî bavê jî Cefer Axa heye. Cefer Axa kek hetem hinek kes dibêjin
سمکو آغا جبو حیفا برای خواه جبو حیفا مالباتا خواه دست بشار کردی هنه کسی دبیجن سمکو آغا به هستکی نتوید شار کریه دست بشار کریه تو چه بیجی جبو بی؟ نه از خواستم هندی بیشم پشتی چه رنگ لپرسیندن نابیه تا پیش شهید بونا جعفر آقا برای مزن سمکو تأثیر که مزن سر سمکو دادانه لراستی دا بیش جعفرش وکی مگو داده باوی یکی که قهرمان انگلی کدلوی ناوچه سروک عشیره که مزنه تدزانی لعشیرانج دا لگل دولتا مرکزی همیشه ململانی هبونه یعنی او ململانی که نورمال هبویه پشتی که جعفر آقا که به سروکی هوزاشکا کن او راستی دا او قهرمانیتی که جعفر آقا کریه لسال 1904 دا تیوی عبدالرزاق بدرخانی دبه میوان روسیا تزاری یعنی وی یکی نشان داده که دولت قاچارا او یک بخوش نبویه و پشتی که وی دیگره لسال 1907 ده دبه جبو دانستاندنی جبو کارکردن که هاوبش لگل عشیران وی میوانی توریز دکن پشتی که حیامه که وی داری دمینه جعفر آقا ده کشتن به دست دولت ایرانی او یک تأثیری که مزن به سرسم کردانه لگل کس دبیشن که آیا تأثیر تنه جعفر آقای یا هبونا ملت کرده که سمکو او خبات کریه از خواستم یکی بیشم تأثیر جعفر لبار سیاسی دا لسر سمکو هویه یعنی پیش اوی که جعفر آقا به شهید کرن سمکو لبر دستی وی مزن بویه برایوی مزن بویه کار لگل هودو کرنه پرورده کریه لراستو دا سمکو اسماعیل آقا لعائله که مزن دا پرورده هاتیه کرن تأثیر لکل سر سمکو آقا دا هبویه که تو وقتی که تو زنده دی لجیانا سیاسی سمکو دا چقاس تأثیر هبویه چقاس کار لسر کریه یعنی مرو نکاره بیجه وقتی پرسا که تو بیجه تنی لسر جعفر آقا بوده نه جعفر آقا تأثیر که مزن لسر سمکو داد نی لپرسا هری گرین که اسماعیل آقا دیگر پرسا هبونا ملتی کرده پرسا هبونا زمانه پرسا هبونا کلتوره فرهنگه کنجن جلن یعنی او یک از زیده تر دبینم براستی دا بله پیوندین سمکو یا اسماعیل آقا لگل عشیرین دن چه بیه دما شردا لگل وانا چه کاریه بکه بوارا چوا دایستن دن تو کاری نک بحثان کی که میزا خواستم یکی بیجم که در بحث وان نشیل تشتان که خواستم یکی بیجم که وقتی که سمکو دست به خباتی کریه سردمی سرحلدانا شورشا اسماعیل آقا ام بحث ناوچه که دیگین که کردستان میدان عشیره بویه گلک عشیر لکردستانی تاجیانه و روشا سیتوشونا که کردستان تیدا بویه تأثیری که دنجی دادانه یعنی مرو وقتی ته فکر دکه سمکو گاری همو عشیره فدراسونه که عشیران چی بکه بو پشتیوانی لدوزا گلی خواه لباکوری روشلات کردستان دا که بو جارا یکمین لدیروکا گلی کرده اسماعیل آقا داوا اتونومی دکه یعنی حتی هندک جارا داوا سرخوبونی دکه زانی که مرو هندک جارا بفکر بکه رنگ دوی زمانی دا عشیره که وکی میلان یعنی وکی هرکیان یعنی وکی چوان رو بیجه زازایان دموکریان منگوران رنگ چخوال سمکو بچوکتر نزانی بان گوتو بان مجی سروک عشیر هنه جبدارید مجی هنه عردو گندو ناوچید مجی هنه لزیرکی از سمکو بقاسک بویه که کاری وان عشیره لها خر بکه و اتفاقه که نوان دا چی بکه و بیجه نها پرسامه پرسکی ملیه پرسکه که جبو ملتی خو هم دخوازن کار بکن نک اوی که عشیرک دخوازه ببه فرمان روال ناوچه که تایبت دا نه پرسکی گرینگه لیه یکیش نشاط ده که سمکو براستی سرکتی بویه راست رنگه لهندک جارا وقتی که بهیز بویه عشیرکه لی زیده بونه وقتی که شکایه عشیر لی دو کتنه یا راستی بخوازم بیشم کاره که گلک مزنه که برو فکر که 100 سالی برین ها یعنی 115 120 سال برین ها
سمکو آغا اسماعیل آغا کاری وان عشیره لهودو کم بکه و فدراسیونه که عشیری چه بکه جبو پشتیوانی دوزا گلی کرد او یک اسوک خو به هنره که سیاسی دبینم که اسماعیل آغا کریه بله اسماعیل آغا پاشه پشتوی او کی ناوی خود گوهرت خ سمکو او یک علاقه به چه بوان او که در راستی از خوازم بشم علاقه یعنی حتی گله کسان گه نزانه ناوی سمکو جی کی به هاتیه در راستی دا ناوی سمکو اسماعیل آغا اسماعیل آغا کره محمد آغا بیه سروکی هوزا شکاکا ناوی سمکو لیکودری هاتیه او دیروگ دگره بوی زمانی که سمکو خواست که لگل همو عشیرین ناوچه کن بکه وی داری دا توافقه که چه دبه و وی داری دا گلک آخوتن هبونه که باید امی بکارن چه بکن جبو چه به او یک جبو امی لسر چه توافقی بکن بشتی که او تشت همو دهین جی بجی کرن اسماعیل آقاوی داری دا پیشنها راوی دکه که ایدی ناوی من اسماعیل ناوه او یک جی جبو وی هوی دگره که اسماعیل آقا دخوازه ناوی خواه بکه سمکو و دبیجم را بیجن سمکو جبه که هنگ بزانن سمکو آقا سمکو تنیش و عشیره شکاکا نیه لراستی دا لراستی دا سمکو خبات دکه جبو رزگاریا گلی کد لجیب زورداریا فارسان دا و چیبونا حریمه که اوتونومی یعنی حتی هندک جارا گوتیه از کار دکم جبو چیبونا دولتا کردستان لروشلاتا ناوین دا جبر هنده عشیرین وکی میلان عودوی هرکی شکاک جلالی دموکری زازا منگر حتی تی دیگه هست سنه مخابن نکاری لوی داری لگل حاکمش باجر سنه دا کارک به چکرین و نکاری حتی وی داریشی بگیره وی اردلانی وی داری هبون لی چیبونا ناوی سمکو دیگره بوی هنده که سمکو خواستیه نشاب بده که از تایبت به عشیره که نینم از وقت اسماعیل آقا ناوی خود دکم سمکو بو اوی که من نشاب بدن که از روله که گلی کردم و خبات جبو همو هاو نشتیمانی بونه که هر هاو نشتیمانیه که دکم که کردو لبه حریمه دا دجی گلک سپاس بس پیوندین سمکو آقای شکاکیه نکو بتنه به سروک عشیره را بیه هر وها به روشنبیره را به مالباتین که دیروکا تکوشینا رزگاریا کردستان دا که بان که به ناو دنگ بونه یک جوان ام بیجن سعید تها نویه شیخ عبیدالله نهریه و پیوندی کی سمکوی گرم پیره هبیه و دبی سمکو گلک جاران جوی نصیحتا گرتیه تذکرین ایک بحثایی که خیلی جوی به عبدالرزاق بدرخانی را پیوندی وی هبیه اما پاشه بزور نویل اگر تبنی کی تایه لسر سعید تها بله مزناتیه که سمکو نشاد ده که وکی مگوتتا سمکو خبات تنی جبو ناوچه یه حریمه که نکیده در راستی ده سمکو خبات جبو چیبونا دولتا کردان دا کدیه بری سمکو جی خبات هبویه لید خوازم بیجم جی کردان را ده بیجن بو اوی که مرو کسی که ناس بکه بیتویه مرو حوالی وی کسی جی ناس بکه مرو بزانه او کس کیه یکی لو کسی که مرو دبن ناس بکه کسی بناوی عبدالرزاق بدرخان کوی دمی او بری سمکوشی لگل جعفر آقا سروکی هوزا شکاکان برای مازن سمکو دا کارو خبات کریه سیدتهای شمزینی کد بش نوی شیخ عبدالله نهری دبه و کسی بناوی تجار زادهی که اوانه راوشکار بونه سمکو کاریه ادیب نوسر خوندوار کسی زانایم کرده لخواه کن بکه و بوی متفاقه یعنی زانیاری لوان بگیره نشا بده به دنیا دروی که کرد وکو ناونده که لیکولینوه هبه یعنی نه که نشا بده که سر و عشیرک دکاره بریارش بو هر کسی بده نه باسته خبات سمکو خباته که یعنی احزابه که سیاسی چی نبویه پارتیه که سیاسی نبویه
لێ سمکۆ کاریە gelek ئەدیب و ڕۆژنامەنووس و خوێندەکار و خوێندەوارە لە خوا نزیکە کەسێکی بناوی عەبدوڕەزاق بەدرخانی ku نووسەر بووە ئەو کەسێک بووە ku یەکێک لەوان بوو ku ناوەندا جیهانگیری چێبووە ئەv ناوەند بۆ جارا یەکێ دەبستانە کوردی لە باژێڕی خۆیدا چێدەکەن وان کەسان کەس بوونە ku ڕۆژنامە گۆڤارە کوردستان هاتیە چێکردن بە دەستی نوجار زادەیی یعنی ئەو یەک نیشان دەدا ku وان ئەدیبا لێکۆڵینەتکردنە سەر کوردان کولتورا کوردان فەرهەنگا کوردان زمانê کوردان نیشا بدن ku ئەم jî wekî her milletên dinê dinyayê yani ew yek ez û tu niha em li Danmarkê dijîn li vir jî li qanûna bingehî de heye her ew kesên ku li herêmekî taybet da dijîn zimanê wan taybetî heye ala wan ya taybetî heye kincên wan yê taybetî hene li walê kultûr û ferheng da taybetin heqê wan e dewlet netewebin yani bibin bi dewletek herêmekî taybet di wan de hebe rast e Simko wan edîb û zana li xwe nizîkkirine û peywendiyekî başîş li gel wan de girtiye lê Simko ehzab nebûye li rastî de Simko partiyek saziyekî siyasî nebûye lê ew yêke ji kek mîza mirov bêje Simko al jî çêkiriye yani ala Simko jî hebûye rojname Simko rojname sê car rojnama Roja Kurdî şewa eceman ku li Urmiyê hatiye bilavkirin sê çawan bêjin sê car hatiye bilavkirin sê cildê nî hene ew yek nîşan آخر بله مدرسه جی وکریه د مدرسه د خنج زمان کردی و فارسی چیه ترکی و روسی جی خستیه ناوه راسته یعنی بوان زمانا او که پرورده کریه به جهانی را به دنیای را پیوندی دانیه که خورتی کرده بشین وان درا که وان درا ببینن شارزابن جاردن بزورن ولاتی خواه بخبتن تشتی وسا جی کریه سمکو آقا راسته او یک راستیه که هرورده هک بویه که تو فکر بکی 100-105 سال برین ها لدولت ایرانی که قاچار لسر کار بونه وی زمانی 5% yani 10% li İranê da xwendewar nebûne yani gel hemû codkar bûne yani lê zanatiya Simko ew e Simko aniye xwendegeh çêkiriye zimanê Kurdî bi nivîsîna aramî bûye ew yek nîşan dide ku Simko dibîne ku milletê wî lazimî bi xwendewariyê heye bi xwendekaran heye boî milletê wî pêş bikeve û ew edîbê wekî Abdurrezzaqê Bedirxanî yan Tucarîzade rolekî mezin li wê yekê gêrane û Seytehayê Şemzînî jî kesekî hem siyasî bûye li rastî da yekek li rawişkarên siyasiyên Simko bûye û çendîn cara ew kes li gel Simko seferê wî hebûne yani li gel Simko hatiye Şeyx Mehmûd dîtiye kesanek bûne ku name yani li nivîsîna nameyên Simko ji bo sefîran da rolekî mezin gêraye بله باسا سفیرا کر او ویجی بپرسن پیوندین سمکو نکو بکردا تنه را هبیه یا جی برشن بیرارا یا جی روناک بیرارا پیوندی وی به دولتین در راجی هبیه وکی دیپلماسی هبیه دوان دیپلماسیا دا تدکاری باس بکی چه قاسا کاریه کو آلی کاری جوان بگره یا جی خواه بدن ناس کرن د قاطع جهانی دا کک میسا پیش اوی کو از بکسوا وی پرساته بدم از خواستم بیجم سرهلدانا اسماعیل آقا لوقتی دا بویه کو چونکه تا پرسیارا دیپلوماسی کرد کو دولتا امپراتوریتا عثمانی برو آخیر بونه دچه برو حلوشان دچه روسیا تزاری لسر کار بونه و راستی دا روسیا تزاری پشتیوانی خواه لسمکو ندکر و دولت قاچار جی یعنی دولت انگلیز جی پشتیوانی دولت قاچاران دکر اوان جی پشتیوانی اگل سمکو نکریه سمکو حولو تیکوشینه که زیده دایه که میزا برو اگه بیر فکر بکن 120 سال بری نها سمکو اوا کلی انگلیزی دا دبیجن international support سمکو بدون international support دا گره یعنی پشتیوانی نیونتوی خواستیه
نامین سمکو هنش بو سفیرین انگلیسان لبغداد بوده سمکو هیئتین خواه شاندن روسیه سمکو هیئتی خواه شاندن باکوه سمکو حولو تیکوشینک زیده دایا جبو کو سپورتکی نیو دولتی پیدا بکه جبو بوان ثابت بکه که بیجا دولتا کردان جو یعنی کجی وکی ملتن وکی هر ملتکی دنیا داوا کاریه دکن بله هتم جان تیکوشینا سمکو دما سایکوس پیکو تابیه بجن 1916 سایکوس پیکو تی او کرن چوا بیه که 10 سال 11 سال دوی بیاجید 7 سال لوی او شر هیا تیکوشین هیا و هیئت سایکوس پیکو تو او که پینادم به تیکوشینا سمکو به دافاز سمکو که هر کس همه دیپلوماتن میسیونن وان که سمکو وک باوین نتویه کردی دادن حساب کردن وسا دنویسین اوی وان نویسه وان دا دیروکناس فرانسی دا کریس کاچارا چیه وسا بیجه سمکو وک ناسیونال او که باوی ناسیونالیسم کردی دادن ناس کردن ایجا فرانسا لوی انگلیز لوی روس لوی چاوت بکد ناف سایکیس پیکو تقت بعثوان نای کرن بعثا او که نای کرن وی هرمی نای کرن چونکی او چاف نیزی که همه بیجا همه باجارن روجلات کردستان دبن دستالاتی سمکو دانه از خواستم یکی بیشیم او که پر گرینگه به راستی دا رنگ گلک جاری دنجی ما او پرس بیسته بله سال 1916 دا پیمان نامه یک چید به والراسي ده كيك ميزان بدون قضاوي هندي بيجم پیمان نامه سایکس بیکو کل نابند فرانسا و انگلند دا تی چیکرن او پیمان نامه پشتی هنگی تی چیکرن کو پیمان نامه دبی کو پشتی دولت عثمانی چی به گلک مهمه اوا کو دبیجن دولت نتوه چی دبن یعنی پشتی پیش هنگی تشتك بناوي دولة عراقي نبوية تشتك بناوي دولة تركيا نبوية تشتك بناوي دولة سوريا نبوية پیمان نامه سایکس بیکو دا او سه دولت چه دبن اما راستی دا پیمان نامه سایکس بیکو کردستان روشالات ناگره راسته بریتانی لباجر ساینقلا هبونه که روشالات کردستان بنگه هکیوان نظامی هبویه لی راستی دا پیمان نامه سایکس بیکو کردستان روشالات ناگره و یکیش از خوازم بیجم او دولت نتوه که هاتن چه بون دولت روش آوایی دخوازن وان دولتان چه بکن جبو که هر دن او دولت ملکتشن دولت روش آوایی بن هر وقتک وان دولت عراق و ترکیه و سوریه برسه و روش آوایی ندان کرد یه ببه کارتا فشاره او یک راستیه از گرنگ تو باشتر جی بزانی شورش ایلول باشور کردستانی ده هیا می زمانی دولت عراق برای سوویت زیده تدچو امریکا و بریتانیا و فرانسیا پشتیوانی خواه دولت باشور کردستانی کرن لشورش ایلول کرن حتی کادرین دزگاه حوالگیری هاتن کردستانی و پیشمرگین ایلول راهنان بوان کرن لی پشتی عراقات بگری پشتوانی لکردان نما او یک نشاده ده که اوان کرد بکار اینان جبو کارتا فشاره و قازان جید وان دگل دولتا کرده ده یک ندهاته از قازان تشتک دن جید سایکس بیکو بیجم سایکس بیکو لسال 1916 ده بویه لی لسال 1917 ده روسیا تزاری نامینه و لینین تیسر کرد لنین لیکمین کنگره پارتیا کمونیستا دبیجه جبو اوی کو سوسیالیزم لدنیای آوابه و همو دنیا نک لنین یعنی لراسید او تیز لفیلسوفه که بناوی مارکس دا هاتیه و لنین اوی لکنگره خود دا دبیجه دبی جبو اوی کو سوسیالیزم آوابه دبی همو ملت سر روی دنیا بگهن بزاوا رزگاری خوازی
دولت دنیا بگهن بخوا یعنی ببن به دولت ببن به هریم و دبیجه ام وک پارتیا کمونیست پشتیوانی خوا لحمو ملت سر تاثیر روی جهان دکن بس نه کردا او یک کردان آگره او یکیش از خازم بیجم رنگ چپین ترک چپین عربان چپین فارسان او یک لبرچاو نگرتنه مخابن چپین کردان جی هبوی زمانی اوان جی او یک لبرچاو ندگل نخو او یک کمونیزم جی یعنی پشتی 1916 دا که حکومت روسیا تزاری نامینه و لینین تیو دنیا دگو مسکو به 8 سروی دنیای وان یک آنجی پشت اخوال سمکو پشت اخوال ندان سمکو پشت گیریم سمکو نکردم لحاله که دا سمکو نوی زمانی لگرمترین وقت شورش اخوال دا بویا تو دبینی نامه نوی که جبو سفیران شاندیه لی داری داواده که اگر ملت دنیا که گلک لملت کردا نفوذ آوان کمتره ام جوکی همو ملت دنیا حق ما هيا بله اوی نامه جبو ایران جی تشتینه و جبو دنیا جی تشتینه یعنی سمکو رولکی مزن راستی دوی که گرای که پیوندین خواه لگل دولت درکی چه بکن لی مخابن نه سایکز بیکو نه لینی نه پشتی جی حتی ریکل نامه سیور و لوزان و یا قاهری و حتی پاریس جی که پیش لوزان و سیوری هبو اوی که یک لکردان نکر و قازان جوان دیگل کردان دا نگره اوان کرد بکار آنین جبو که فشار و کارتا که فشار لبو وان دولت نتوین که نو هاتینه چه بود بله یعنی او دما کتب باست که وقت تجید دیار کر نه عراق هبو نه سوریه هبو نه ترکیه که وقت ترکیه هبو یعنی یک جوانجی دولت نبو اوچا یعنی انگلیزی و فرانسیزی و روس و خواستن وانا بخنه دولت سایکوس پیکوت پیشی چکرن پاشه اینجا چونه لوزانه لینه هناکی نویسکار یاجی دیروت ناسن انگلیزی دبن که متخواست که کرد ببن دولت لی کرد پشکریا منا کرن چون پشکریا عثمانیا کرن چقدر راستن از خواستم یکی بیجم وی زمانی که سمکو لسر شورش کریه روسیا تزاری پشتیوانی لآشوران دکر و لراستی دا دولت ایرانی جی هردم دست انگلیزان دا چی بویه یعنی انگلیز همیشه ایران دا رول گرانه وان پشتیوانی ندکر و دولت عثمانی جی که راست سمکو زیادتر لدولت عثمانی نزی بویه هر چنده لنامین وی دا درد کوک و گلک جاران به انگلیزان جرا گوتیه اگه هم پشتیوانی ما بکن امی شرع دولت عثمانی جی بکن یعنی امی وانی آزاد بکن امی او ناوچین حکاری و آگریوان امی شر بکن لیل دولت عثمانی بویا چندین جارا سمکو جپخانه و چک و سلاح لدولت عثمانی گرتیه او یک جی نجبو پشتیوانی لسمکو بیا لراستی دا دولت عثمانی لگل قاچاران هردم لشر و کیشه دا بویا و کرد بکار آنینه لراستی دا بله یعنی پشتیوانی لسمکو بهکرن بو چیبونا دولت که اتونومی و روسیا جی پشتیوانی خونه خود لآشوریان دکر آشوری هاتبون او شر چه دبو دنا نکو بیجن سمکو لوار مسلمانیتی راسته او یک راستیه که کرد زیدباری کردان مسلمانن و او حقه که جی کرد مسلمانن کرد عشیت لکردا دهنه نه عیبه نه شرمه نه تشتک هیا لی مسلمانیتیا وان دولت داگی کرد بسر کردا جی کرد وک برای خواه ندیدن راسته همیشه دین بکار آنین بو اوی کردان پی گلاو دانن سرین کردان دا بیجن که ام مسلمانن و ام دیندارن گلو بله کتم ام به نزیکایی سمکو به عثمانیا را گلو تاثیر شیخ محمود برزنجی هی السر چونکه شیخ محمود برزنجی لدج انگلیز هرگاه عثمانیا پاراس یا جی دیرو که دا وسط بیجه تاثیر اوی السر هبیه که میرزا سمکو جاره که تی بیت واته و لبیت واته شی دا تی سلیمانیه لسلیمانی وی دمی که شیخ محمود حفید
یەکێک لە ڕێبەرین گەلێ کوردە لە باشووری کوردستانê حاکمê bajarê Suleymaniyê bûye û li layan dewleta İngilîz we peywendiyek wî hebûne wê zamanî Iraq li dewletê li destê İngilîzan da bûye. Simko wextê hatiye cem Şeyh Mehmûd ewa ku min xandiye min dîtiye wê derî jî dawa piştîwaniyek li dewleta İngilîzan dike. Nek ew ku dawa bike Osmanî pişta me bike. Rastewxo Simko peywendiyek dibên de ewkê da wextê ku Simko 1922 da çiye Silêmaniyê li wê bi heyeta mezin ya jî meclîsa mezin a Kurdaran wê civînek çêkirine. Rast Tu dizanî kî hebiye nav wî meclîsî da duî civînî da û biryar li wê du biryarên giring girtine yekê jê otonomiya Kurdistanê ye ez xwazim bêjim wekî ku Simko diçe wê derê civînek bûye ji bo hemû Kurdên navçê we pêşwaziyekê mezin li Simko hatiye kirin. Tu zanî kek mîza ez xwazim bêjim hedefên Simko hebûne. Simko wek rêberekî gelê Kurd dawa rizgariya wî milletî li jêr dagîrkariya dagîrkerên Kurdistanê kiriye. Ew yek Simko neşartiye. Simko li hemû civînên xwe da li hemû rûniştinên xwe da bi dewletan da bi sefîran da bi kadrên nizamî û siyasiyên dewleta ku hatîne li gel Simko li gel nimayendên Simko rûniştine Simko dawa herêmekî otonomî bû Kurdistanê kiriye. Nexwe heta dawa serbixwebûnekî bû Kurdistanê kiriye. Yani ew yek Simko li her cihekî ew yeke gotiye. Belê. Di nav xelkê da ya jî li der û dora dibêjin Simko ewkê mar şaman kuştiye. Belê. û li dû wî jî piştî Federasyona Mesîhiya durust dike. Yani ne Müslümana durust dike. Tu çavat karîvana bi heva girêdî ya jî sebebê wan çi ye? Gelek spas kek mîza ew pirs pirsekî giring e. Li rastî da min ew pirs wan yek du roja min hindek li ser xan li wî zemanî da mirov dixwaze bêjim ku Mesîhiyên rojhelata navîn wan Mesîhiya li barê rohanî li barê dîndariyê da ew li cinaha Ortodoksin. Ortodoks paytextê wan yê mezin Moskwa ye û piştî Moskwa jî Erîvan e û piştî Erîvanê jî wî zemanî aşûrî gelek li Kurdistanê hebûne. Bi taybetî niha jî li başûrê Kurdistanê heta xwe nizîk 100-150 hezar aşûrî niha jî dide ku li başûrê Kurdistanê hebin. Ez dixwazim vê hindê bêjim li şerê beynê dewleta Osmanî û Ermeniya da ku hingê qetilama Ermeniya çêbû gelek Ermenî li Bakurê Kurdistanê revîn û hatin Rojhilatê Kurdistanê û li Ormê jî gelek salan berê aşûrî hebûne. Wî zemanî kesek bi navê Marşîno ku tê Ormiyê li rastî da nüfuza aşûriya li hatina wan Ermenî wan aşûriyên ku li Bakurê Kurdistanê da têne Rojhilatê Kurdistanê yani nüfuz dobl têkirin. Ewan çend cara danûstandin li beyna Simko Marşîmon da hatiye çêkirin yani ewan danûstandinê kiriye. Lê nexwe ew yek ez bêjim jî wekî ku Rûsya tizarî û dixwastin Ormiyê yani dewletekî aşûrî bihê çêbûn û Ormê jî bikene paytextê vê dewletê ji ber ku li barê dîndariyê da Mesîhî bûn li wan nêzik bûn û ew hemû jî Ortodoksin û dijî dewleta Osmanî bûn ve wan Simko jî bû Musulman dizanî û digotin li dewleta Osmanî nêzik e. Ji ber wan hokaran ku ji bo ew ku niha da dewleta aşûrî bihê çêkirin li rastî da Simko ez dixwazim wê hindê bi iftixar werbêjim ez şanaz dikim ku Simko kesekî bîna Marşîmon kuşt eger nekuştiba niha dewletekî aşûrî li Ormiyê û li Soran û li Selmasê û li Şino wane da hatibû çêkirin û Kurd jî niha yan koylê bin destê wan bûn yan jî li wê derê revî bûn û tiştek bi navê Kurdistanê li wê navçê da nemabû.
یعنی او یکی از خوازم بیجم مارک شیمونو یکی لمزن دولت یکی لمزن ملت ارمنیا و آشوریا دبه او یک نه قبول کردن که سمکو نکاره لگل وان دانستاندن که تکرن لی نکاره دانستاندن وان نگه آمانج چونکه هر دوک آلی داوا چیبونه دولت آدکن روسیا پشتیوانی لآشوریا دکر و نخوه یکی تی نشاندن سمکو چند جارا چک و سلاح لدولت عثمانی گرتنه او جی تنه هر دوک آلی جی تنه جبو کارتین فشار بونه لسر دولتین مزن بله پشتیویجی فدراسیون مسیحیه درست که بله دشتک دیجی خوازم بیجم حتی سر فدراسیون مسیحیان از خوازم یکی جی بیجم که ململانه نابنده ما کردانو آشوریان یعنی دانستاندن بین ما و آشوریان نه زمانی سمکویه او یک دیگره بود چند هزار سالان برینه ها حتی لچیبونا دولت ما دیجده وقتی که غیبری گلی کردلوی زمانی دا دیاکو اوی همو ساله یعنی ململانه که زیده لبین ماده و آشوریا دا هبیه و دیاکوی زمانی دا هر سال باجو پره داینه دولت آشوریان حتی زمان کیاسار دا که کرد دیگل آشوریا ایدی کیاسار یعنی سرخوابونه که تواو هبیه که دیجی دولت آشوریا خواه خلاص دکن و پشتی چه بونه وان فدراسیون دنین اشیرا او پشتی جی بدگره بهنده که براستی سمکو نه لگل قتل عامی بویه سمکو نه لگل کشت و کشتاری دا بویه سمکو خواستیه که دولت که کرده به چه بون و هر کسی دنجی که لوی حریمی دا دجی حقی وانجی هبه او جی آزاد و سربستن وکی ملت اندن تشتكي دل يعني دلنا كردا داجي هي كنت بيجن سمكو لدش خلقي جي زاف غدار بيه قالوا تشاد به تشد بيجي بوي تزانی که میزا از خازم به یکی بیجن وقتی که شر چه دبه مرو شر دکه وقتی که مرو آشتی جی دکه مرو آشتی خوازه وقتی آشتی دا مرو دو آشتی خواز ولی وقتی شرش دا دبه مرو شر دکه او یک راستیه که لنابه که مرو لدش خلقی خوش شر بکه نه از خازم او یک شاشتیه که حاتیه چی بون او یک رنگ پشتی منو تجی مثلا آخفته بلده گرتنا باجر محاباته که گله کس پیوانه سمکو وی دری قتل عام کریه یا باجر تالان کریه کتابخانه شوتاندنه نزاچه کریه سمکو و کسی که عشایری و نزان نشادنن او یک به تواویتی راست نیه در راستی دم برود خواهد بهنده بیجه که بیزا محابات وی زمانی راستی دا سمکو داگیر نکریه سمکو رزگار کریه محابات وی زمانی حاکم محابات قاچار بونه او کسی که آریکاری دولت قاچار جی کرنه حاطین سزادان از خوازم وی که بیجم ماموسته هجار مکوریانی لکتی با چشتی مجیور دا دبیجه سمکو وقتی که حاطیه باجر گرتیه تالانیتی نهاتیه کرن یعنی من نبیسته وی داری او جنان ویسینه تنه دخوازه کنجن جنان بستینن او کس بونه کوان دجی جنگاورین سمکو شر کرنه او کس بونه لدجی سمکو بونه دنا کردین دن سربست بونه در راستی دا محابات حاتیه رزگار کرن نک اوی که محابات حاتی بیده داگیر کرن نخیر بله او محابات رزگار اوی دریجی داد بچه یعنی یا گرنگ اوان مرون لسر وی هنده ترکیز بکن که رزگاری باجر حتی چیبونه دولت کردن سپاس بو وی شیروینتجی هناك ديرو ناس دبيجن سمكو د 21 تيرماي دامريه يا شهيد بيه هناك دبيجن 22 هناك دبيجن سيمه حتى هناك دبيجن د جلاويج ده يعني د اوغوستا تو تشد بيجيش بي يعني راستياوي كي جانه او من خانديه وی زمانی که داوال سمکو دکن که
کو پشتی دولتا قاچار نامینه دولتا پهلوی لإیران دا تسرکار داوا لی دکن کو به دانستاندنی بکه حتی او یک جیهه از نظانم چقاس راست جیرا گوتمون امی تبکن فرماندار باجر شنو و داوا لی دکن به برونه و توافقک لبین کردان و دولت مرکزی فارسان دا چه به مخواهد اوا کو دبیجن یعنی راستی دا تاریخه که درست بیجن هبه اسوی که نظانم لی اوا کو من خاندیه من لی کل ساکریه دبیجن لی بیستویه که هفتان سال 1930 دا اسماعیل آقا به دست جلاد فارسا لی نزیک باجر شنو ترور کرن و جان خواه بخت ملت خواه دکن و ده همان سالی دا دکتر عبدالله قاسم لوجی جدایب دبه بله لهمان سالی دا سال 1930 دا او یک تی نشان که خبات جبور رزگاری یه بردوام به لسالا شهیدبونا سمکو دا ریبری پارتیا دموکراتا کردستان ایران دکتر عبدالرحمن قاسم دو لسال 1930 هر نزیک باجر شنو لورمیه دا تیل دایک بون و دیسا خبات جی بردوام دیگه و اتخوازم یکی بیجم پشتی شهید بونا اسماعیل آقا سمکوجی خبات بردوام دبه پشتی چند سال کم کومله جانوی کرد جکاف لباجر محابات تیچکن پشتی 3 سالان کومله جانوی کرد دوماهی بکاری خود دیگه بله تکوشین هر ختم تکوشین هر بردوامه رانا واسطه حتى او ولد حتى آزاد نبده بمشه لی بچاوته او ایران کو کاری سمکو بخاپینه ببخه کمینه کی و بده شهید که دیسا او ایران کو بکار به دکتر قاسم لو و چند حواله کمینه کی چه بکه دیسا بخاپینه به کمینه کی دوی بکشه او شرفکندی دیسا وسا آیا ام کرد چوات کارم باوری به ایران بینه یا جی چوات کارم خشوان تشتا بپارزن وک خورتکی وک جوانک تو چت بیجیش بوی یعنی هم هیچی وی ناف کرن تو زانی که میرزا کرد ملتکی میوان دوستن کرد ملتکی بباورن کرد ملتکن که حتی لگل دشمن خوشی حاضرن دانستاندنی بکن رگا حلکی پیدا بکن او یک نشاد ده که کرد براستی ملتکی راستن ملتکن که خیانتی ناکن مرو دبینه که اسماعیل آقا خواستن لگلوی دانستاندنی بکن شهید کرن لی پشتی 50 چند سالان نجدا 57-58 سالان نجدا دکتر عبدالرحمن قاسملو که ریبری پارتیا دموکراتا کردستان ایران 2 سال سر میز دیالوگی تی شهید کرن پشتی ویجی دکتر صادق شرفکندی تی شهید کرن باشا جبوفیا ام نکن ریکی دم ببینه یعنی دنیای دا او که دا مطر خلاص نبیه دبی آنها ایکو تخوازن بدجمره لهف بکن یاجی میزه کی دارونن دحب شهادات بن بخارا دحب دولت دن داتین پیشا کلکا خو یاجی وک او داتین باخا اساسا یعنی از نظانم یعنی وردکاری شهید بونا سمکو چاوا بویا چاوا خواستن لکی داری دانستاندن بکن لیا شهید دکتر قاسم لوجی رنگ لباری سکریتی دا او یک لبرچاو نهات بیده گرتن او لراستی دا زحیف بونا من نشاده ده دبا ملباری سکریتی دا 4-5 سال پشتی ایجا حوالی وین تکشت بعینی آوائی او یک راسته لیده راستی دا ام کرد شر جبو شر ناکین ام شر جبو گهشتن به هدف دکین یعنی ام شر دکین بو اوی که دجمن بیش گر من دانستاندنی بکه وقتی هاد لگل من دانستاندن کرد وی دمی از دگارم جو دجمن خواه بیشم از چه دخوازم یعنی بله راست اما دبی معرف خواهی بپارزه یعنی مگود جاراویش مگود رنگ کرد لباری سکریتی دا باش خواه نگهاند بند زمان قاسملو دا لیل راستی دا او یک دگهینه که کرد به دلکی
aza bi dilekî paqij diçin danûstandinê li gel dijminê xwe de dikin. Mixabin dîrok wê yekî nîşan Gel katem em dibî xwe biparêzin bi rolekî baştir biçin danûstandinê. Demame nema yani em dikarin 5 dakika zêde bikin ana 45 dakika me temam bû. Ege hebe em pirsa bigirin ege tune be ew çav em ê di xatirê xwe ji millet bixwazin. Nizam ka pirsene ya tune hevalê teknîkê ka çi dibêjin? Ege heye bînin ser ekranê. باور دکم تو پرستنن حتی آنها تشتکی نات یا من ندیدیه بس تمنی هنه و پیروزبایی هنه امجی جهمیارا سپاس دکن تدکاری گوتنه خواهی داویه جمرا بیج سمکو آقا چی باوش چی مازوش Aslan Salih dibêje Simko Axa dijî Kurda bi kar aniye mor Samûn kustiya alaka vî bi Osmaniya û şa Îranê hebû ne Kurdistanê. Ava şîroveya pirsnîne. Ava şîroveya pirsnîne spas. Pirsekî din tune. Tu karî gotinê xwe dawiyê bi du rêza sê rêza du hevoka sê hevoka ji me re bêjî ku em xatirê xwe ji millet dixwazin. Ez serî rêz û newaziş ji bo hemû şehîdên Kurdistanê û nod sal berî niha rêberê gelê Kurd li vî wextî de İsmaîl Axa da dinûnim. Ez dixwazim vê yekê bêjim xebata gelê Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê berdewam be. Bi şehîdbûna Simko û Qazî Mihemed û Doktor Abdurrahman Qasimlû ew yek xelas nabe. Düşman gelek cara kar kirin ji bo wê rêberên me şehîd bibin û wê bi zava rizgarîxwaziya gelê Kurd bi tewawêtî tewaw bikin. Lê ew yek çi cara ew xewneke li bîr û hizra dijminê me de hebe. Niha şorişa me geheştî astekî her kes li mala xwe de dikare şoriş bike. Ez dixwazim lê de ji bo her Kurdekê niştiman perwer li Kurdistanê bêjim ku kar bikin, hewl bidin ji bo rizgariya gelê xwe heta gehîştin bi amanc û bûna me wek adrêsek li Kurdistanê û li wê cihanê de dibe hewl û têkoşîna me berdewam be. Ez gelek spas ji bo tekek mîza ve ji bo hevalên teknîkê dikim. Ez pir spas dikim ji bo mêvandariya we gelek xweş bû. Em jî spasê hatem cîhangirî dikin û tu bi xêr hatî. İnşallah ji bo carekî din dîsa em ê hev bibînin berê bînerên Çarpel Medya îro jî bername me li vir temam bû. Bi hêviya ku em çarşema bê bi mêvanekî bi mijarekî din li bi hev rabin heta çarşema bê hûn bimînin di xêrî û xweşiyê de û bi xatirê we.